or Sê disabled. Here, ek is nou krippel of ek is But as you did it for the man that was sitting by the pool for 38 years, as jy dit gedoen het vir die man wat God, in die do pad van not die pass me test by gesit this het. man. Moet my toch For nie I my need a verby gaan. presentation Want from ek you. wacht, hy besoek This van 6 u. months we are saying, En hierdie 6de maand God, sê I ons, am blind. ek sê God, ek kan God, nie as sien. you did it for the man by the roadside, Ek is mighty God, I am ready for your touch. Ek is ook gereed vir u Do it aanraking. for me, Doen Spirit. dit vir my gees. Lord, I'm struggling with a job. Ek kry nie werk Lord, nie. I'm struggling with health Ek issues. het But as you gesondheidsprobleme. did it for Hannah, Maar mighty soos wat u dit God, vir Hannah as gedoen you het, did it for the woman with the issue of soos wat u dit blood, gedoen het vir die mighty vrou wat God, u bloed visit gelê me het. in this Here, kom, season. besoek my ook in hierdie Do 6de not maand. pass me by Moet my nie this verbygaan season. nie. I am here to say to you Ek this is hier om morning, aan u vanmôre te this sê, is the 6th month. hier is die 6de maand. History is repeating En itself. nou gaan die verlede dit weer herhaal. Say history is repeating Die itself. rede hoekom ek nou sê dat die verlede is besig om te verhaal, When bad things are happening. want jare terug toe dinge gebeur. But this month we are saying, Maar hierdie man sê God, ons, let the history of your visitation to your people ons sê Here, laat u besoek aan die take mense place hierdie in jaar this 6 weer months. terugkom in hierdie 6de This maand. 6 months we're not saying history is repeating because of bad things. Ons sê nie hierdie But maand we dat are die saying, God, verlede dit weer terugbring repeat oor the slegte good dinge. that you did Maar for ons sê your Here, herhaal die goeie dinge Let wat us ons open our teruggedoen het. hearts this Laat ons morning ons harte and oopmaak let us vanmôre let God touch en laat us. ons toelaat dat die Here ons aanraak. Glory Hallelujah. to Jesus. This morning we are saying, Vanmôre sê ons, even if we failed, al het ons ook gemisluk, even if we lost hope, al het ons ook vir hoop verloor, God is visiting us die this Here is hier season. om ons te kom Let besoek. us prepare our Laat minds. ons ons gedagtes Let us voorberei. prepare our Laat hearts ons ons harte for voorberei the visitation of vir die God. besoek van God. Hallelujah. Glory be to Jesus. God is doing it this month. Die Here gaan dit hierdie maand doen. Behold it. Staan gereed. He says, I am doing a good Hy sê kom maak thing. 'n goeie ding. Don't miss this new thing that God Moes is nie die doing. nuwe ding uitmis wat die And the Here besig message is that om te we've been bring. preaching since the beginning of this year. Ons het gepreek And deur God die begin is van doing die a new van die thing jaar dat in die this Here 'n church. nuwe ding gaan doen in God die is kerk. doing a new thing in our Dat lives. die Here nuwe dinge in ons He lewe is gaan maak. here to visit us Hy this is hier month. om ons te besoek in Whether hierdie you maand. are in church, Of jy in die kerk is, whether you are in home at home, of jy by die huis is, prepare for the visitation of God.